Biasa ayak sian buke ende nomor 508. 508. Ayak sada. Ayat sada. Sai patugu rohaki, sai patugu rohaki ali Yesus Tuhaki. Sai patugu golong doho tangani au dipardalanaki. Golong doho mololoja audison pargogoi autoktong. Doktuau huto gupe hotu surgoi muse. Katutup marak mahita mandok tangiang alia manami. Alia manami dan benar bijang, saya inul badia mengwanmu, saya Roma aras, saya saung mana roham di banu tongon son, leon matuami sadari umon mangua siapa hari, saya sama dosa nami songopan sanami, di dosa di dongan nama dosa Tuhami, unak kami tugun pangwajunan, palua mahajan pangagok, ayona punah harajau, dota ugur. Roh dikasang apos saliling-lilingna. Amin. Asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsaoran ni tondi parbadiama. Nama ngaramoti hita sadarion. Roh di saliling-lilingna. Amin. Horos maita saruna. Dihita buru bere iba bere di hasu. Aku Bisa dapat bapak salam dari kami. Mimpi walau hanya dalam mimpi. Soalnya mari kamu rajanya kunang menghiti radang guru. Terus sambut. Unang lama sama. Nah, masih keluar. Unang dentor keluar. Jolorodo nasib bagas. Iya. Sambut terus. Rapat terus. Si maju tuh. Terus, mau sambut so. Terus. Jangan kamu di so. Masih jarok kita mah. Nah, terus kamu. Unang lamos. Terus kamu. Terus. Oke, geser 71 naik. Nah, biar kamu mang pandita. Oke, Apa mau? Nah, poros baita saruna. Isoma, inaupisi gawin kamu. Soma.
langsung di sini. Dua lagi. Sampai tas sudah. Nah, boleh kita posesor, boleh kita sebarang lihat. Ayo, disok kita deh. Kaburunan itu ibu disok. Boru. Nah, bapak di sini kita dongani dokter. Nah, disok boru, boleh sudah. Obat sih ya. Saya ada satu obat. Saya sohot tu silang me. Tak sohoni mah gantinya dungan. Baik nama mah. Gantinya dungan. Oh, dulu kita dulu. Sudah, kita nama berapa tu bersama dengan boru beres.
ma dinamang adopi bakeni betul-betul namion suang-suang ma saluhuk na hula-hula namin mulai siyan perturut sahat perbincang tapos sudah upasahat kami mulai atin ma di pasaraw namin haror muna jala sayang dia ma aka nauli na denggan dihami si pasahaton nito hatta siat tangyang muna suang-suang ni manang dihamuna dina tua-tua di hutan namin dongas sa hutan ni natuto namin yun mau lihat situ tu di pasha rohan namin dihamuna sa luhuk na diharoro muna dinalahom dongas sahutan ni nagtito na nyon diharoro munay amang dota moy na tumasay las rohan nami jalapos rohan nami yak katami ang muna nalain si pasahatong muna no tuhami sa luhuk na hima anggota besar sirait na marhabuk ni roha suang-suang nima nang di pemerintah setempat tong tiroy hamuham yamang dia kaulau non suang-suang nima terluburi di hamuna pangulan di hurian nami usir hauk kami ma saluhuk na ulau non tuhamuna senamamukan akiningan non sahat tuna mamujumian non boleh ada mari pasak roh nami saluhuk na dihita naluluan ditikyon upasahat kami ma dohot merdongan mau lihat semua ini mah hirahata huhuasi siang kami nah orang lebih kami menghidup maaf mau lihat sahak manusia jujur ngurung mana riau hidup terus niroh boleh kamu hasil itu kalau dia na domingan jadi somon jujur ngulu ni na dua-dua na waholongi hamion songon ma songon jujur ngulu ringkas na uy ma upasa jor hami ditikyo jadi amang na marujung nguluon bahasa tabi di amang udawon warna Peter Sirait ngambang pangguari ma Opu Leonida Sirait tubuh madamangon tanggal 30 April tahun 1960 molding tanggal 2 Agustus 2010 sia pukul 8.20 WIB napawapaton marumur ma sahat tu sadarion damangon 50 sia tahun 4 bulan anak ni amanamion Bisar Sirait Opu Plora Duli tubuh ni ina nami Theodor Boru Sinurat Opu Plora Boru almarhum ia hami poparan ni damangon adong do 4 anak 2 boru anak siak kangan mana tapa adupon mangalap buru ni Razai Buru Sinurat anak sipai 2 mangalap buru ni Razai Buru Manurung anak sipai 3 mangalap buru ni Razai Buru Sinurat anak sipai 4 mangalap buru ni Razai Buru Samosir ia iboto nami siak kangan marhamulia ma tu anak ni amang buru nami si Hoping iboto nami sipai 2 siap pudan marhamulia ma tu anak ni amang buru nami si Laban napawaluhon basa do Tuhani dihahanami naung jumuloon
dapur do pare anak konon sada buru dohot opat anak bawa siak kangam mai buru jala marhamudia tu marga si jabat anak ni amang buru nami laos mangido hami raja nami asa buah kamu ditang yang muna anggia buru nami odo hela nami on asa tumibu dapot pare anak konon anak sipai dua mai mangalap buru ni rajai si majutak jalanung dapot poparan sada pahoppu buru doh sada pahoppu bawa ima ama Leonita sirait buru si majutak jala anak sipai dulu namang margoar kilmar Daniel sirait anak sipai ofat na margoar Rifai Arisandi sirait sarjana hukum anak sipai lima na margoar Ferdinand sirait na topet do pena di bagasan persikolaan asa buan hamu ditangyang muna asa tumibu dapat rokap nito di jala asa sipa lima asa pistar di persikolaan ya hahan nami naung jumuroon digoarhon ma pertamiangan sare madua ya poparan ni hahan nami on naung jumuroon sada buru opat anak sada hela sada paromain dua pahoppu punguma sudi sia halak dibaheni dihamuna saluhuna nahu pasangapi hami lumobi ma dirajani hula-hula nami tulang bawa nami bona tulang nami hula-hula nami namar hamarangki hula-hula na poso tulang nami dohot raja ni tutur ale-ale raja na tua-tua rodi sudina naso hagwarak kami molo tungadong na hurangan manang hasalan na mangido maaf kami sian hasubuton sirait buru bere ibebere na mauliate ma amang raja mauliate ma inang sori pada songonima hira jujur ngolu ni damang natawada pada pun mauliate ma noekte manggora mahami tutulang ngami raja sinurat silai sabungan dohot hula-hula peparan nyepui si raja silai sabungan sesuai itu kesepakatan rat sauduran doamu songok pangidang muna dinaborngin dohot hula-hula marah-maranggi raja sinurat peparan nyeputa silai sabungan noekte partikian hupas atami matuamu masaturan mamu mengamang ada di kami jongtok kita hasutut sudik boleh minum kita tunggu Amat tidak doh. Kopi emang guru ngasih kopi hamil pada tadi mau ketikir tuh kasih. Asal kasih kopi kami itu raja kami. Dua bayi kalau kasih permisi. Oh, betul kami pulang. Maju. Tangan pertama pulang. Maju. Ulat kau hidup tuh, ulat kau hidup tuh. Ah, terlepas. Semua. Iya. Tunggu. Tunggu, Pak. Boleh. Betul, pelan. Terus, betul. Kembali kita tidak bola. Kembali ke tempat aja. Ya, kembali ke tempat. Lanjut aja. Oh, gila. Kami pihumi bahami duduk hata saudi mesir kamu buru nami alai bitor sikut doang kami besiar raja ni hula-hulamu madok horas marihamu nama Horas raja nami. adorat so hata hokani amang guru na burju Gabe isi raja nami. dua mang si bobon nami
asa na mangilit maduhami, asa perjulu maduh masahat kami. Harbuibir, mulu ada yung punta na perjulu niyan mulu ni Setuba, mulu songonon, sarimatua yan akon. Na berludu niya amang buru na buru. Alay marsiya tu sa mahina di taro para serakan di taro pangalat torong bulu tu pay harbuibir. Agit mamanga siya mat nomor 2 ri bata. Asabir torong nan notor di sadu na kapok para ni ibere nami narong nga pala di pagkero. So ni mo kami mangguro sa patata. Jadi sa ni mari hamuna raja nami ulah-ulah nami tulang nami. Disuk kumuna ite mana do paboton nami. Raja nami itulah. Ya biasa. Bolo pirak terbaik kami songot jabar na berludu tu tadong muna. Hata si gabi-gabi hata si horos-horos raja nami. Dari majalah oras sa mangguro pos maruham wa na diuluham na riulung dipundak pasok. Aka hula-hula na bunturuham na bersama masuk-masuk. Dapat hukum nami ang mangguro Tuhan mo na subuhin hukum mo. Oras na gabi las maruham ni hamuna. Solo wakan. Atong di hamuna. Pergi mo nami. Asa ubasat nami. Arbibir. Tulad yan anak ko nami serai. Asa baik na mamang titik-titik siya ni. Sampai satu berlihat ke sana dong, nasa kimpera tahu tak? Tepat. Iya. Tepat. Masuk tidak sambil berlihat ke sana, tanduk masuk ke sana. Sambil di jalan. Oke, masuk. Berlihat ke sana. Awas, Iya. Jalan apa punta? Iya. Oke, salam baik-baik aja. Iya.
Nabuhay ng pasahat kami, siap kami tulangmu, siap hula-hulamu, saat hula-hula naman tinuluhon. Mula to sungari, memang guru nabuhay terbawa kami, harbibir, baradopok kami. Marsial ako mayala ng sarima dua, beri nami, hela nami, pada di pertikganon, mulu kami mardoklas, malu kami mamang guru. Gabi Maharaja namin. Asa luhono nami, masong kata nina dua-dua, asa bir mapoki, bahul-bahul, yang kesalongan. Bir batok di mutar bumi bapak paran ni beri namion lucu-lucu itu maka dari Iya, Matutu Raja namin. tidak sih hal gue bir nagu baka memang berotik saja budak tak boleh pujian oleh otik na sekolah jadi sicakan amang guru na berjudo hal nami sok kata ni dua asa titimba na tino bagulang yang murau na tuh semua ni bihar gue bir na butar pasata mi tuhan muna na jadi nakon nami sirai tuhan tamantong namang kuhi pas Maulia Ate Maharaja namin. Maulia dia mamang guru alay dia ku ni dalam nabi martabian tua mantan nomor 2 di bata asal giat di malau mehonap kan nauli kan adegan tupo para ni beri nami apa dari persikeno arong buhubog kami abang guru ulos na gajak si torok rabu Gabi. mulu tuk songot dia bendo habihan na mulu kami magiling ko abang guru kalau bobi matupo para ni beri nami on perjulu sehari tas maruhamu tak Gabi songot Raja namin. Gabi Raja namin. ulos na buhay tarpatu pahami siap kami tulang mo mulu bilangan na ono Gabi Raja namin. sada may habiyahan na ima tuya nakon ni Berinamyon na umarahasuhota Amal Leonita, bersiap-siap ya. iya sada mayan nun tumuro ni Berinamyon ima na umarahasuhota ni tiya Gabi, utangin Jawas. kami itong besar na Kailan kami si Jabat, doon si Flora, doon namin. Jadi Bersiap-siap pasagumang mau tu Berinami na sumarahasuhota ni ya. Gabi Raja namin. Kaya anak ko namin natulog, bersiap-siap. dulu. Sada maon tuhahang gini Berinamyon. Gabi, among aming may saturan sa halak. Sada ma tuwi botona. Gabi, tunang buro namin. Sa Sa sumani. doon ang buro namin. Sa pajaron na sila. Jadi ono. Kutaki kami naki di ibe Berinami. Ada seta bido au narose si pengrabutan. Di dia do ibe Berinami nomor kabulia tu si jabat naking tehe. Korito. Alam na nakasuhutan iyon nakita. Jalan opong, jalan opong. Ya, itu kolam na jalan itu. Iya. Oras ma dia opong eh. Ate. Opong dulu, opong guru ang katulang namin. Sesuai do pangiduan mo bere. Niyan na uzui di do didik kinabasa adat to. Tuhula-hula roro kami to makatulang mo. Binababot kami yan. Do pasa ulo sa akin. Alay di bagi do ko mari batikya do. Di pasarima duaon ni bere nami ako. Ikon matanya kami. Dua mata nomor 2 di bata. Asal giat. Dabok ni dua busupang na Eh, sila. matuto opong dulu. Alay main buhape, sesulo kata namin nakik. Jolosiko majuhuli kami tu beri nami siat ubah pun nami siat tangan nate. Baru behuwai penuh kata na tuhok. Aka mengguru dah. Gabi. Asa unang gabi tidak kay pak na budi no pak na jolo dah Gabi, mengguru. gabi. Menutup pehusito sa salali huwamang. Apara si duli. Berpengaju huwamang dah. Gabi. Bapak mahami naroon nate. Gabi, Raja. Iya. Jadi nga si ko berison beri nami siap tangan pahupun nami siap tangan ni nang merasotan ni. Saya baik ang doha tangan no tu ibe berita. Alana mulung di pangido iben nelo sa bola langit mulo akka dia bersatulang ate. Asa tatap teh no pasu-pasui. Saya tu anak saya tu guru saya nak ingat tu hasada tu akan sumarah Iya. kota. Natul wala, sabaris. Ma tulu saya tu bahuku opat na marhamarangki iboto na ono mati amang guru. Naburu namin, iboton na dokon ito lang nakin naburu Oh, namin. iya, Tima. Doang ang buru namin, sada. Baru tu bapak namin masaturang mamusara. Tordisam ma. Jadi mati Tiba. lau sehari mengalir mahugay kami tu bere namyon doh tu bahuku ate Sa guru dia mau mara Iya. si Panguloy mahami. mau lihat ma atong diha muna pahuku nami. Parwaho mamang bolutuk pene kurata kasi dadaholas ni sadariong maparsarima duaw ni bapa mo parwaho mahanap katulangmu. Nesedero hami po para nupunami sila isabungan.
Mulutung benaing di bodohoa para tulangon sinurat. Muluhami torok loko para nepunami sila isabungan. Jada petona nami may tuhong mulupadik pakwamang tuak kahami sila isabungan. Horomat to amang da. Horomat sesuai do riaw hirup na utangi onak king. Dang na holan omak bursinurat kopung ketong buyete. Ido asa gabi horo di haro nami. Asanggia mamarhiti honon. Dapok marihonan iluluwa Jepang na dinalahan. Asa sorry daw kaputo na perdulo na madog madurong diat na tulong madjala do yang gol sigura-gura. Tami ang nami may kaupong mo. Tumaliwa ka nila ni ngolu. Tungamu may tok sa ato na sorong. Matutu. Suat songani mana nakapahupunan mo na sanggiat may buribur magunang kuno busok para-para. Kengke gusto sa ato na sorong matua. Sampai makapasubaso nami tuha mo na karajanan na kon nami. Mo natuk sa dia penunulis na buitra pasat jopung memuhai madok. Kelas maruha mamangda. Sorohamo. Gabi majalawar atong kani ditine so pasahat kami jo. Ulas tu pahupunan. Barjolo jo pahupunta. Nama tua baru. Iya. Holo. Iya. Bapak, ada dari mana tidak? Baik itu pada dari mana? Iya. Iya. Daham. Iya. Iya. Oke, tunggu Musa. Tunggu. Iya. Abing mana? Iya. Tunggu akan kembali ke tempat. Bacalah. Awak, mundur saja, mundur. Tunggu, Mas. Sorry. Halo, kita lu tempat namanya. Gua udah hamil sama gua. Ya, tunggu, kembali ke tempat. Dia tahu belum tay. Kalau beli mereka bunga. Iya. Oke, udah sekali aja. Di tempat dong. Sehari. Iya. Orang yang putar yang baru itu orang berjodoh sehari, 7 hari. 7 hari, 2 hari. Hai 2 hari sehari, boleh. Sehari. Ya, oke. Tutup aja, tutup. Ya, ini adalah tutup. Oke, PT, ulang terpesahan. Dohon dohatan. Dia mana sih? Persialah di zona yang buta kasami di tandahok katulangmu. Bersama Tuhan. Diliau magajang nimur padu pangmahita mo sa bilang kasi gano'ng pari ate. Maula ate matulang. Molo huidahami. Do sesuai rio hiru daking. Sesuai binan amang tumur mo. Ate. Madaw. Ido sa ilo katani na tua-tua yung sibur-sibur pangurian ni huli-huli. Nahasik do berihasiya molo matua surah maguli. Alay berhitiyo di nasari madwa papamoro mahami ang katulang mo. Asa nilo ni sidairi sinikal ang kaduwan ni Goki. Di narokan ang katulang mo. Hani bertamiang agia mahatok na bok musirpa. Matulang punggali. Bos roha mama. Alay ingot, malutuk pa pasahong ingot torang diupunta dia ni netoluwi. Malutuk ni ko tahong makatahon alay tungitan na mungkin ang yatusyo. Alay lang buat tusamu may. Iyo di sini soba marhuda-huda. Huda-huda pangalapa pasu-pasu. Ilik marboru. Buru pangalaban bugu, mahab maruat tubuh, pangalaban dusmirwa. Nampak ada dusmirwa karuat tubuh ni, tokat tubuh tak boleh bertani. Iwasan itu orang putak mana? Jadi yang dia mah di haroni hanya katulang musorot nakingan. Dapop sirepak untuk dia memang dah. Mulai soal tu mau di dunia harot, ison rot si peraputan. Dan boleh ada buri sini semua. Ini ada dulu. Dapot ton. Syukur di sini. Ini ada jago ditolak pun ada di mungai bote. Kita si pengrambutan kita teh. Ade, aku kita aku bantu dua buru. Bos maroha. Ade. Jadi memang molotonannya kena berdulu meluduk sonon. Dan sering berdua unang tangisi na moral dua maralo di. Membuhap itong butangisan. Alanya hari ini di sini. Ikut sedok tangisan.
asa tuwi na hau pariara di dorong di Simangondi. Mulu tu sampai sa rumah dua na dua di balu doroha bulu kondi. Aura pola wisani marong makanatang siya kasi sokono. Salah alay hola no. Unang ulo hita magburay dirita. Nawaru au Tuhan, unak saya wal marusoni. Alay urumi au Tuhan. Ido nalausutan idota. Ala na undo di basipata na marsoni na waru Tuhan. Gileo ko alay dibuat toin na nakadogi para zero waru Tuhan. Sana kani mana mati tersila humok ko pika zulmai di. Iya benar. Dago ole yang kumesya nyawa di zulma. Maafin hati dan maafin ayah. So sorry na paupo ka de. Diok di si ano pipata naman dokor lari-lari na ka waktu belajar. Tapi jangan kau lupa pakai sepatu. Rajin-rajinlah kau setiap hari belajar supaya bisa kau juara satu. Kalau juara satu kau di sekolah, mudah-mudahan tanpa dibiayai orang tua be, boleh dibiayai pemerintah masuk. Iko pede, mau sempat deh orang boy. Bahkan rayu-rayu. Ade. Oh, Jadi berhenti ulun dinaruhami pasal uluson. Asal giat mak. Saha upat apihamin nulusot tuamu. Saha akan dauli dilamu. Ditersigo diduk di rohai. Bos roham makanya kami tua mata nomor 2 di bata. Yoga tadi putar nomor 2 nomor 2. Hauri guru tua dekat nomor 2 daul. Atau matong dilihat tuamu tua. Jalan hatimu matong dia pulaku. Upat apihamin ulusot. Las rohani badanmu, las rohani todik ulus di badanmu do namangda. Baik di sini. Gawe bapak gawe. Ya, bawa. Iya, oke. Pilih ko deh. Alay nakin si Jawa margana deh. Idopong dulu. Hujuloy mo yung mandok ba? Pagod ko to, katupak kinasok, matarong ko hita. Sila ka sila putar daw po nga deh. Paso-paso to, apeho to, apalay bibirik ko man ay ngalay na bajak ko, do, bajak ko nalarapak, ba mo nalo si Benon namin. Di na bagus so naking ito na dinarsingo na ilok ni jalan na huwat ako kami na berduloy mulu kami na teta do martamiang terluwo mi makahula-hula mulu namin sila ito martamiang do asal giat dabok mo naliluwa mo jepang na nilaraham mo asal giat na tubuan lang at musikuri na nasila tuho na torseda alay sumanong majohoroa alay sunay na ilang nabayad ito na jala pangiluwag ko tuho sa tungolo sunod na berduloy nakik maburay di bagas roham alay martamiang baho ito kolang hata martamiang ridok jugul asing ninakaw dito nahod jugul Madam. Bolo matamiang juguluhon matamiang inda do ingos mo na hulok pardului soba marhula-hula hula-hula pangalapa pasuk-pasuk mulutuk pa marhitihon na sa rimaduan ng babamon bere boy lam takasi tadaho kami katulang mo laos di so mapatapyaw namin pasuk-pasuk itu huasang giat dabok mo no na nilalaham mo lupang akan niluluan mo bolos maruham marhitihon no taksong no piho marsugot Panginoon namin di taon na lawa, pas maruham. Buwal tumbo sa pagkakipatan ng liso di buwan na mata. Perkiwat tong dohon namin. Siya kami ha kanitulang mo naman dog. Asa magkuling matok na gani hawan, o yan ko balu-baluna. Hato, mahoberi hasiyan, mga bigabig. Jala Panginoon ni Hamid lagu. Ala, atau buwan basubunda. Madam pong dulu. Bos roham, bolo hutulang paduluhono mo man nun, biyak ka bergali roham, marerupot tulang ate. Diyo, isi, nasa nasangap, hutulang, nasompa hutulang, diyo, isi, asa magulay na pagulay, dinuro di pargalanan, nasa nabuso merhula-hula sa inapot ang pandaraman, dabong na niluwag sumpang na sinalahan, laut kita jadi baik dunia daud tong nasa para-para. Pos roham itu. Asa busuk di jabi-jabi itu busuk di sepak lasuna. Kahada dauli yang binasahat nami.
Tuhan tamat tungang ko na magbuhay pasu-pasuna. Ato sama duhoy ito hasyan, berehasyan. Pasu-pasu ni hadak katulang mo. Osrohan namin pa yung pakita rin daon na lorong. Asi baruhan ni Tuhan. Ikaw ni daon namin mahoy po mga tinggaling Panginoon namin yan ang uhabay din muna. At tumuhuan naman ako huwag pa si kami. Malumahuwa man din na pa sa ulusok kami. Uhuwi pasok kami nun. Asa mulong na sa kasak. Do, sahi na siya na pamawatan ni Bibiri namin yun. Ini ano naman siya di EPC pas na yung pasata. Di ulos dorok rapi na dadyan ko tuloy. Baik naman kayo mo tuhoy. Dia nila ni Bibiri namin. Kasi di sila po tapasahulian. Asa bahay, pagulio ni sulubulo ni babae. Na siya tao ni sila siya bunga ni. Laki ba naman? Iya, si Dalinari. Iya, berikan ya. Baru saya dulu. Nah, kalau itu kalau wapir maka tidak bereaksian. Dulu batu makara apa ngomong. Iya, sikap sudah katuannya. Baik, harus begini. Na mangilik. Iya. Ulang. Tunggu. Tunggu Bapak, tunggu. Oh iya. Oh iya, oke. Gawe bang buru. Ada nama Panginoon dohus buru namyo. Diajarin na dua dohane. Tungad tiga pearionan di hutamuna. Hamu mamangalat depan namar tumuru. Asa pajupang mata nihat tu mata ni dulu. Obat tu si tukson dia pe pangaleon ni. Buru nami hela nami. Somma sinapura muna. Nok sapat jaluan mahamu peperan depui. Raja silang sabungan. Alay raja nabi na mahami pasongod dia ba Panginoon namin tuk songod dia pe nama sinapuran tunga tiga pe hamu tuonan hamma na maronan aso pasat tame was maro hamu raja nabi Gabi pada oras di hamuna mang guru nami mulo hami ni anak kinga mang guru harap dorohan nami mulo tupe jolo sikopuyan hubay kami na hubar tu hamu roh hamu dapat kami na sedadu hami na disi nalahosi dapat tonomu Ido yang go bagi dua nami. Alai huida hami bagus kiro hamu balutuk pe belgani hamu nuani. Hami pe badia baru nami balas marwa nami.
asa toho matutuan no sore no punta na perjolo ite iduruk situ mala suara pe pora-pora bulugas sampai tu hula-hula pukul siap bulu gabi mapora iba horwan naruto rohamu sa gabi na Iya, papa ajarin na to. gabi madala war sa gabi bulu hadu gabi Atong mangarani mahang saruhan. Sama, sama. Ang mangarani ka mga dali. gabi Maju. gabi madala horas nialaw si siya pinakita dugu beretta na buli alay be asa uto buhami asa ubatapi hami tungan na sida bama para siguri siya ni bebe na tugu ma ano pe sa hali ubay kami no pas-pasuna lang at Oh, kita Lord, sa tato namin ay mangburo Holo ka dyan. ba namang ba iya tugu mga tugu iya paso iya Matutup. Kanin din na siya sa pasatan. Apa yang bersiap tuh manusia? Iya, tuh. Ya, bawa ke tempat. Iya, oke. Iya. Mau na tembari ka mga Ulas na gajak si Doro Rabu na buat terpasat ni Hami atas nama tulang ni Berenamion di Batikianon. Kopi melangkah mahami museng tu hula-hula. Kaya tembari ka. Hula iban no, siap hula-hula nami. Siap hula-hula deh. Siap Berenami. Siap tangan, Holo. kayak ginaki. Ama Leonita Soma. Kembali masuk ke sinakin. Ade. Ah, ito. Nama Sama sinakin ba? sama beren waktu lo hadir ya. Iyo, bolo dami pas sa inas rohana. Holo kung duli. Alay na marpos ni Roa Rohami. Diha sa daw ni Roha muli parkujongonon. Sok-sok ni mabay ka mo ka sa daw mo pa morhaton ima hela na niyo natin. Holo to lang. Holo to. Dino na dua-dua di si bolo tu pe isi hawak ka daw murtu. Mga daluni hela na niyo di tikigoluna. Unang dijujuriak kaito, unang dijujuriak kalay. Holo. Iwa sa iyo, puta na berduro, meme gulung di siyo, meme tan gulung di bane-bane. Dengan duhala kasi susuk tigor, ale do ganat duhala si udah dami. Eh, mari. Dami bari kamu salu na dinapapor hila na biyo satu yang anak pas satu kinani. Bolung di bagasat dami hamu berlubah mu di bagasat dami. Berlubah mo pa narik pamorhaton
amang guru namyon, hera namyon, dabo mua pasu-pasui. Dabo mua pasu-pasui. Idua saya putar berdulu, nasa na burjo na para toras, saya po tak pasu-pasu. Tapi ma Tuhan muna pasu-pasu niya talungo himahami at hula-hula muna pagpumuna din. Jadi boleh tuk terus sepikan pendor ulas na huwa tahok kami. Boleh hami merdok las maruhan muna akapo punami. Olo po. Nasi kok perjalanan waktu bukan? Baik ini maksud. Dari bapak tadi. Nak mula huruf ini bagus. Iya. Tunggu langsung. Tunggu. Rapat. Iya, rapat. Sakano. Sampai dengan aktifkan. Oke. Maju dong. Salahkan. Pahaku saja. Iya, ada. Iya. Oke, tunggu. Iya. Saya duduk garating na hula-hula ni hahana, aray ko hula-hula ni Angina. Iya maabala hila namin na mga puro sinurati mo siya, ihula-hula naman tinudoon. Jadi si babotoran namin mula ulas na buhay upasahat namin siya hula-hula naman tinudoon o ba mamanggulo. Parzolo sa halim barhitiyo, di na sa rimatuwa, o beri namin yun. Asa sa ano ulos to hila namin itong diyak ka na marahamarang kinang-iso. May buhabi mang guru perjulo maju patapihami itong ulos to koparan ni haham to dehiyo. Ay, baru biasa tuhuan no, pos marwan. Saya mo pasago mo tuwaran ni hila namin yun. Parwaro amang guru. Ma? Saya man noon pasago mo tuyan ako na. Saya ba pasago mo guru. Olo. Saya tu pahukku, tulu, paupat ma tu apalah dihula-hula nomor hapa nanti lahir nameti, las marwah. Mau lihat di mak, bersisiap berdulu mau pasat nih. Ama Leonita. Pati kira tidak perlu. Baru nak saya dapat jalan mahal angkinda, saya dapat jalan tu pahukku nona deh, berarti tulu. Ya. Apa? Itu si Sapuda dia. Ibu di si Paibao. Boleh tupe haru pudi no kupasata itu ho boleh hayu madolas marohan. Takkan sorari bodoh ho. Berhidi ho nom banuaing asaroha ami tidak pasa ulas tu ho. Boleh dia kada dului ramukin. Alai boleh so harap itu belum nak buat tempat tempat buat habis ka hula-hula bersuhu ate. Asal ho nami sok kadon ini dua asal tak boleh di si bagading dulu di kiri kan. Oras sambut tong nomor hamarang ibu hamid to si kodo jala olo hong marsi bayri. Atau masa upasata dulu tu bahu punabyon. Enek mamang ede na siya ni buluboy. Bajo ede na siya kuriyay unang terlarang. Asa unang larang do lang kapahu punabyon. Asa ni bodo ang kadara katikos ang ete. Posdorohan na buluhila ka na bulu do. Bay nama. Bulusugoy ete ko wala musik na ito. Tunggu. Pau.
sekalian mau bawaku sekalian. Iya, bawaku. Iya. Oke, Oma. Iya. Oke, tunggu. Iya, masuk. Hula-hulamu sa hula-hula na Martinodon. Oh, lo tulang. Hargoy pi suwag songoni ng ulos na hupasatami. Bolo tuwag pi songoni na goy tarpasatami mamang balo. Oh, Suwag lo songoni ng diyak kapahupo nami. Unak pola bilangan na ikiray hamu. Oh, lo tulang. Alay ngon tamu ba songo katanina dua-dua naman do kaporit malipiti or diyor tikihaliyo. Doson na godag pe kayo ting ulos na hupasatami. Ida mamang balo. Lastorohan namin na mga Oh, lo Arali sa mazul sa matugot diyan. Satu pasat tabi ulos na kajak sedok rabut wamu. Mangasih mata nomor 2 di bata. Di waktu di rumah selalu nak kada denggan. Ati kena ku pasat tabi matu wamu menguru. Mola te tulang. Ala sikok dari son among buru na batua. Ima dia pala. Oh, lo tulang. Ate alai molo so sikok benang di son molo holat. Hata pinagu pasat tabi among buru. Ala nada pertikian do pengko na pasa ulos sami molo tua among buru na pertikian non. Alay mo lutupe, ala nang kurang sehat di bagas muna sida. Oh, lo tulang. Martinangi dua mata nomor 2 di bata, molo sianope huwa tahok kami, basadok, magongkong mato di sida sahab bapak paso namin di sida. Hata niyo pa sa mamang guru na pasaton namin, nabuhat at pasat namin ito amang guru na matua. Di doon punta na berdulo na mandok tubo di giti pare di sidi matugo. Asal maripinaw din niya kageling na uliling may manang mangulo. Hadiagan ini nero nono na bau punya anak nang do. Oh, lo matong. Kulai hami madoka sa puso di jabi itu puso di si Marlasuna. Hata na uli na pinasa di hami tulangmu si batuamu. Tuhan tamatong na manggohi pasu-pasu. So mani mamang guru hata na boy tarpasat kami. Ang iya batu saya na amang guru namin na batua dia pada petik dia no. Jana po seluruhan nami basa dua boleh tung dia pe. Abang boru nami radido kami ang katulang na at kaupungan ng rasko ng iso. Patikilok pa sa tayo madua abang boru. Mola te tulang. So mani ma di hamuna tulang kami rajai paparan puta sila sabungan. Dabi abang boru. Dohot gula-gula nami paparan pui sila sabungan. Dohot gula-gula marang-maranggi paparan pui sila sabungan. Raja nami di raut na tua somba doin na mula ni uhum. Patik do hati goran. Di hati goran ni rohan nami raja nami. Molo pero hami ipatikiat tu ada pamuna horat toangan nama soba las marohamu alai raja nami tulang opong doli di ulau nan non duk siduk kita senudian dengan rapi tatu bagas di simahamu hulu hami tarsiwak tu soba ni uhum nami asam bolorobe hamen non duluran nami horat tangan nama soba ma raja nami sohoni mahata nami boluduk tulus asal gorau kami uduran nami. Dabi majalah horas. Hami pe siap hula-hula mo man atas nama si Badua tulang. Saya dorohan nami sungon na hulog kami natin sungon layo na. Mulu di hami ang kapoparan po nami sila sa bungan. Jala hami pinaking nga na makatay. Mulu tuk pe sungon ipadok ni hamo lamang guru nami. Oh, tulang. Manulubiyak ka na uli mahami. Maula ati sa tulang tulang. Atau bisa manak buru nami.
kosong, kosong. Sepaham, sepaham. Angin baru satu. Gimana baru? Sepaham, sepaham. Iya, jadi buat ka baru. Akain na kaliban namin. Maburo di sila siya buwan. Dua-dua. Nung nga masibu-simu songkaw masaba. Bago na marhatong-hatong natubo niya gatak bubrober. Oras mahami raja namin na madjaro. Tugabi na mahamusalot na hula-hula namin tulang namin na mga leon. Nasoni man ako sa tami to hamu raja namin. Tumotik so sa dia. Tongdo sa nga kun na dua. Nung nga marbong-abong nga song saripipit. Las marsinodang song na pabaga. Timman na tinoppa, gulang-gulang pangarahon na. Otik so sa dia tulang hula-hula namin ako sa tami. Sa gulang na pinasuna. At yung pinason niya na marsangam may do boro na martua. No ekpe tulang upasat tayo matuang masangap asawa jalo kasatan do sitio-tio. Tada sangam may tuang mula namin do tulang kami. Buti ma. Gabi ba dala oras sa mga buruan? Oo, Ito luto. hape, dulo perjuluhan malaki honon namin, ikaroro muna. Alaya to so malaki ho kami sa perjuluhan kami makatay di amin kawilong na. Oh, lo tulang. So man ang ihita na marungatu parang puta sila sa mga guru bere-bere. Takasunak yung songon ng tihanahon niya mga guru na siray. Ano pa yung nahita patakokon na tubas na sida.
Jadi asal apa sih kita? Setiap itu aku nak berjudang Eh. pada kokoh kami. Oh iya, Dapat ano takot. pe At kay juga ito sudah sa sida. Asa unang gabi marsisarita kita no nila ulo kondisi. Satu rapa bahika siya awal sampai akhir ate. Sudah. Ate. Alay mo lutung agahapin no, tung namakatahorok pin no. Satu saya merwatara. Oke lah. Kecuali itu langgar setiap itu dan apa nak kokoh kami. Dari, Memang dari. guru tidak baik. Iya. Mulai tak. Jadi sok lima. Dia muna mangkuro namin. Oh, itu lah, itu lah. Dinaroha mo man dapat tot songon hata munay na tanga marsoba maradumpok kami hula-hula mo. Kuidahan laus kibuk kamudo. Ima songon juhut na dawo Oh, maradumpok betul. kami hula-hula mo. Ang game begitu mga sahabat na bertua dari bataba meros medudagot saudara piduboy. Si berida padai ni bentukan noni si banyak kuli-kuli. Oh, Abang betul. guru na berjuru horon Oh, na betul. so kata ni na dua-dua. Asa jumani buku lago na berdulu berrubian. Horas mahami hula-hula mga bandalo. Gabi mahmunto ka mong burunan na mga liyan. Betul. Atong kujungi hami pati. Abang guru. Oh, itu lah, itu lah. Atong. Apa si Doli? Jadi bapak. Dilok na dua-dua asa di tao ron ko na tiyo walay dulok diya ko panatapan. Baik damang masini yung ulas berubah tuh hasabak. Ay mamaksin. Tahora sih Pak Abdul Hari. Sangat bangga, sangat terharu sebagai nilai soko guru kami mendapat suatu hikmat atas kedatangan Bapak Guru dan Ibu Guru. Seandainya pun di kedatangan Bapak dan Ibu kami kurang begitu lihai atau kurang bijaksana, mohon kami dimaafkan dan semoga kita panjang umur dan selalu kesehatan dan panjang umur dan sebagai pembimbing tanpa tanda jasa kami sangat bangga. Selamat berjuang untuk Bapak Ibu Guru, selamat berjuang untuk Ibu Guru dan semua yang kami hormati. Terima kasih banyak. Sini. Tas dulu. Taruh pakau tulang tak, taruh pakau dokuta. Horas maniamu pembeli, horas maniamu tulang kami.